Turabaramukije nshuti bakunzi bacu muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye turabaramukije tubifuriza igitondo cyiza tubifuriza kuzindukana amahoro n'imigisha by'Uwiteka mu mirimo mukora itandukanye ya buri munsi. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri itariki ni 6 ukwezi ni ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024. Iki gitondo tuzindukanye amakuru menshi tuzindukanye update n'amakuru tugiye hera ku mirwano karabutaka, ku mirwano rukokoma yongeye kubica bigacika. Ni muri teritwari ya Rubero, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ahasenywe ibirindiro bya M23, ahasenywe ibirindiro bya FDLR. Nkuzaniye amakuru menshi ku mutwe wa Mayimayi uyobowe n'uwitwa Mazembe. Urugamba rwongeye kuba urugamba, ndakubwira amakuru yose ajyanye n'ingabo za Sadeke. Magingo ayangaya zamaze gufata ibikoresho byose zari zifite ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba byamaze kugezwa Tanzania. Ni nako ndibuze kukubwira ku masezerano yamaze gusinywa hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'igihe kirekire inyeshyamba za M23 zongeye gusubira ku meza y'ibiganiro na leta y'Kinshasa. Aya makuru yose ndaje ndayakubwira 5 kuri 5. Icyo nkusaba ni ukujya munsi ya video ugakanda ijambo subscribe, ugakanda like, amakuru yacu ukayakurikira 5 kuri 5. Gusa reka mbanze nsuhuze inshuti zacu zikomeje kutwereka ko zidukurikiye 5 kuri 5. Nagusuhuje Ngendahimana Edouard, nkasuhuza uwitwa Habyarimana Jean Pierre, nkasuhuza uwitwa Gatoya Eritier, nkongera nkasuhuza umukobwa udukurikiye Jeannette utubwira ko ari Igoma. Nayo nkagusaba kujya munsi ya video ugakanda ku ijambo subscribe, like, share ndetse na comment. Amakuru ukayakurikira 5 kuri 5, ubundi ukambwiraho uherereye nkazaye nkisuhuriza nkuko nabasezeranyije. Aha niho honyine ugomba gukura ukuri kose kw'amakuru akomeje kuvugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari. Noneho amabombe, ibisasu rutura byongeye guterwa mu misozi itandukanye. Ibirindo by'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR byongeye gusukwaho amabombe aremereye, byongeye kunyanyagizwaho ibisasu bidasanzwe. Amakuru dufite nuko magingo ayangaya uturutse ku musozi wa Nyanzare werekeza ku gasozi ka Rwindi, bivugwa ko ingabo za Kongo FARDC ziyobowe n'uwitwa General Chikutambwe bari baramaze kubaka ibirindo bikomeye cyane by'umutwe wa FDLR. Ariko magingo ayangaya ahangaha ntibakihakandagira. Inyeshyamba za M23 zamaze kuhafata. Amakuru aturuka mu binyamakuru bitandukanye aravuga ko imidugudu irimo Katunda, imidugudu irimo Masenda, imidugudu yose yo muri teritwari ya Rubero yamaze kugwa mu maboko y'abarwanyi ba M23. Amakuru aturuka mu kinyamakuru France 24 yo kuwa mbere avuga ko magingo ayangaya abarwanyi ba M23 barimo barasatira muri teritwari ya Beni iherereye mu ntara ya Ituri. Gusa M23 irasatira ahangaha mu gihe ingabo za Kongo FARDC zamaze kuryamira amajanja ziteguye kubanyanyagizaho ibisasu biremereye. Amakuru aturuka hirya no hino aremeza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi nubwo akomeje kugaragaza ko yifuza ibiganiro n'izi nyeshyamba za M23, icyo ugomba kumenya nuko magingo ayangaya intumwa za M23, intumwa za leta y'Kinshasa bari ku meza y'ibiganiro. Amakuru aravuga ko ni ibiganiro biri kubera iduha muri Katari, aho kuwa 6 w'iki cyumweru gishize aribwo abahagarariye impande zombi bari bageze muri uriya mujyi nyuma yo guhabwa ubutumire n'ubwami bwa Katari busanzwe ari umuhuza muri ibi biganiro. Intumwa za M23 ziyobowe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu mutwe, uyu akaba ari Benjamin Mbonyima. Amakuru aturuka ku ruhande rw'uyu mutwe ndetse no ku ruhande rwa leta y'Kinshasa avuga ko ibiganiro byo ku cyumweru ndetse no ku wa mbere impande zombi zemeje ko zigomba guhagarika intambara mu gihe kingana n'amezi agera kuri 2. Kugeza
Kugeza ubu kandi amakuru aturuka muri ibi biganiro nuko hamaze kuzamo agatotsi, hamaze kuzamo kutumvikana. Impamvu yo kutumvikana ni kuri telefoni yahamagawe ku ntumwa za leta y'i Kinshasa, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeje kugaragaza ko hari ibyo atazigera yemera ko aganiraho n'uyu mutwe wa M23. Mu byo M23 itegereje harimo kuba ingabo za RDC n'iza SADC basohora itangazo rihuriyeho risaba ko izi ngabo z'uyu mutwe zagumana umujyi wa Goma, ndetse no kuba ingabo za leta ya RDC n'abapolisi bayo bari i Goma bahavanwa bakerekezwa i Kinshasa. Izindi ngingo zombi harimo kuva mu cyumweru gishize zatangiye gushyirwa mu bikorwa, ku buryo hari icyizere cy'uko ibiganiro bizashoboka ndetse bigakomeza. M23 yongeye guhura na leta y'i Kinshasa mu gihe iyi leta iheruka gusinya amasezerano agamije gushakisha amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, aho ziriya mande ziri iduha zari zimaze imyaka ibarirwa muri 3 zirwana, ndetse M23 igaragaza ko izarwana paka kugeza ku munota wa nyuma. N'amasezerano yasinywe ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse hari n'icyizere cy'uko mu minsi iri imbere Kigali na Kinshasa bizasinya andi masezerano yo guhagarika iyi ntambara, yo guhagarika imirwano imaze igihe kirekire irimo kubica bigacika. Reka tukubwire ubutumwa bw'ingabo za SADC zari ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika. SADC ukomeje gucyura ingabo zawo wohereje muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutsindwa intambara zarwanagamo n'abarwanyi ba M23. Ingabo zikomeje gutaha ziciye ku butaka bw'u Rwanda nyuma y'umwaka urenga zirangabo ziri ku butaka bwa Kongo. Mu byagenzaga ziriya ngabo ziri mu butumwa bwa Samidi RC harimo kurwanya umutwe wa M23 zikawutsinsura, hanyuma zigafasha leta ya RDC mu mugambi ifite wo gutera u Rwanda, nk'uko bigaragara mu nyandiko zabonywe mu mujyi wa Goma ubwo M23 yawigaruraga muri Mutarama uyu mwaka. Samidi RC kandi yagombaga kujya iha imyitozo ingabo za FARDC. Ni misiyo icyokora buriya butumwa bwari bwarashyigikiwe cyane n'igihugu cya Afurika y'Epfo butigeze bugerwaho. Profeseri Thomas Mandela, umwarimu muri kaminuza yigisha iby'ubwirinzi muri Denmark, agaragaza ko impamvu zatumye Samidi RC inanirwa kugera ku ntego zayo zo gutsinsura M23 harimo kudasobanukirwa umwanzi barwana, imiterere ye, imbaraga ze za politike, ndetse no gusobanukirwa aho bagiye kurwanira. Iyi mpuguke ndetse ikaba ikora no mu binyamakuru bigiye bitandukanye yavuze ko Afurika y'Epfo ari cyo gihugu abona ko cyari gifite ubushake n'ubushobozi bwo kuba cyahangana na M23. Nka Afurika y'Epfo yakomeje kwigaragaza cyane nka kimwe mu bihugu bitifuza amahoro mu karere, ahubwo yifuzaga gutsinsura umutwe wa M23 gusa yirengagiza ko igisirikare cyayo cyakongerwa ingingo y'imari nk'uko Jacob Zuma wabaye perezida wayo yigeze kubisaba ariko ntabihabwe. Biragoye rero ko igisirikare cya Afurika y'Epfo, igisirikare cya Tanzania, igisirikare cya Malawi byagira icyo bikora ku barwanyi b'umutwe wa M23. Ubutumwa bwa Samidi RC byari bigoye kugera ku ntego kuko nta ntangiriro ndetse nta n'iherezo uyu muryango waruzi uzamara ku butaka bwa Kongo. SADC ije ku butaka bwa Kongo isimbuye EAC. Ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zaje zirukanywe na leta y'i Kinshasa nyuma yo kubashinja ko nta kintu bigeze bamara hano ku butaka bwa RDC. SADC yigaragaje nk'idashaka kugorana mu gihe EAC yari imaze iminsi icyuwe, mu gihe EAC yari imaze igihe yirukanywe. Ikindi kandi kirimo kugaragara muri iyi ngingo nuko EAC yari yaragaragaje ko inzira ya politike, inzira gukemura iki kibazo
ari ibiganiro hagati y'impande zombi aho kwitabaza igisirikare cya SADC nk'uko abasenguzi mu bya politike babisobanuraga. Amakuru akomeje kugenda agaragaza ko gutoza igisirikare cya RDC ibyo kurashisha imbunda ziremereye iyi misiyo nayo itigeze igerwaho. Ikindi kandi amakuru aturuka i Kinshasa avuga ko ruswa, guhohotera abakobwa ndetse n'igitsina gore ari byo bintu byaranze izi ngabo za SADC zari zimaze igihe kingana n'umwaka n'amezi agera kuri 4 ziri ku butaka bwa leta y'i Kinshasa. Ikindi kandi nuko Afurika y'Epfo amakuru menshi akomeje kugaragaza ko nihatagira igikorwa iyi ntambara itazarangira biturutse ku kuba Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa akomeje kwigaragaza nk'umuntu waba uzi ikibazo kiri hano ku butaka bwa leta y'i Kinshasa. Mu mboni za Perezida Donald Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abona ko gushaka ikibazo cyo muri Burasirazuba bwa Kongo kigomba gukemuka biciye mu nzira y'ibiganiro aho gukomeza guca mu nzira y'intambara nk'uko abenshi bakomeje kugenda babigaragaza. Magingo aya ngaya leta ya Kinshasa igaragaza ko ishaka gukemura iki kibazo biciye mu nzira z'ibiganiro aho gukomeza guca mu nzira z'intambara nk'uko abenshi mu baturage bo ku butaka bwa Kongo bakomeje guhunga umunsi ku munsi, bakomeje kuvanwa mu byabo uko bwije n'uko bukeye bazira iyi ntambara imaze igihe kirekire irimo irabica bigacika. Reka tugaruke ku makuru akomeje kugarukwaho n'ibinyamakuru bitandukanye, amakuru yashyizwe mu binyamakuru bitandukanye haba muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ni igikorwa cyatangiye kwibazwaho n'abatari bakeya. Ni Perezida Ruto, perezida w'igihugu cya Kenya, watewe urukweto ku mugaragaro n'abaturage ubwo yarimo aragenda mu muhanda. Polisi ya Kenya iri guhata ibibazo abantu batatu nyuma y'ibyabaye aho umugabo yateye urukweto Perezida William Ruto mu kayira kari mu burengerazuba bw'intara ya Mungori. Ibi byabaye ubwo Ruto yagezaga ijambo ku baturage bo mu gace ka Keicha ni ku cyumweru gishize tariki 4 Gicurasi 2025. Amafoto akomeje guherekanya n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga agazagaza uyu muntu wateye urukweto Perezida William Ruto arumukubita ku gice cyegereye umutwe. Amafoto ndetse n'amavideo akomeje gushyirwa ahagaragara. Abenshi mu bayakurikiranye bibaza iki gihugu gikomeje kugenda kibasira umuperezida nk'uyu. Nyamara ibi bije bikurikira imyigaragambyo yari imaze iminsi ibera muri iki gihugu, by'umwihariko yamagana politike iheza abaturage ndetse yamagana politike iheza rubanda rutoya mu bikorwa bya leta. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutekano mu gihugu, uyu akaba ari Kica Mucombero, yatangaje ko batatu bafashwe mu rwego rwo gukora iperereza ryimbitse ngo hamenyekane nibura niba ari igikorwa gisanzwe cyangwa se cyari mu rwego rwo gushaka guhungabanya umutekano wa Perezida nkana. Iperereza ry'ibanze ngo rirerekana ko ibyabaye bishobora kuba byihishwe inyuma na politike kandi byateguwe mbere y'uruzinduko rwa Perezida William Ruto. Iyi nkuru yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Kenya ivuga ko ibyabaye byahungabanyije gato ijambo rya Perezida William Ruto mu ruzinduko yari yagiriye muri aka gace. Video ngufi y'amasegonda 5 yashyizwe ahagaragara yerekana igihe umuntu wari mu mbuga yahavugirwaga ijambo ubwo Ruto yari ahari ariwe urimo urazamura urukweto amutera. Abashinzwe umutekano wa Perezida bahise bihutira kujya kuri stage maze Imana irahagaragara mu minota mikeya. Itsinda ry'abashinzwe umutekano ryahise ritangira gusunika imbaga y'abantu bari hafi, nubwo Perezida yasabaga kubihagarika mu gihe cya vuba. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiyeho muri mu bice bitandukanye, reka tubashimire tubifurize gukanda ijambo subscribe, like, share ndetse na comment.
amakuru yacu mukayakurikira 5 kuri 5 nk'uko nabibasezeranyije. Reka ngaruke ku makuru yose akomeje kuvugwa hirya no hino. Aha niho honyine ugomba kuzajya ukura amakuru yose, aha niho honyine ugomba kuzajya ukura amakuru yose akomeje kuvugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nk'uko nabibasezeranyije, ngwino ukande ijambo subscribe, like, share ndetse na comment, amakuru uyakurikire 5 kuri 5.